We welcome our family and friends that are here today, visiting in person today, and also visiting our live service this morning. We welcome you to the Second Samoan Congregational Church. Your paths are love and faithfulness. O wala ole alofa malifa maoni. To you, O Lord, I lift up my soul. O my God, in you I trust. Do not let me be put to shame. Do not let my enemies exult over me. Do not let those who wait for you be put to shame. Let them be ashamed who are wantonly treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all day long. Ye tai mai ya te au le mea moni mai ya te oe. Ma awa mai ya te au. Awa o oe le atua o lo ola tanga. O te whaatalitali ya te oe. I le aso atoa. Ia, manuia le tatou tapua ina ni tai au. A o suina patou pese mua mua. Ia, mana e fo ilo tulai. Fa wheloa ilo tua oe malongu so o lewa na lo te te ali lewa yaso. And tell them, good morning, God is good. Take me a fine time, I'm so. Ile ulfa male ulfale ona if I know tapane. Lele mai oye take tato. Take me a fine time, I'm so. Ile ulfa male ulfale ona if I know tapane. Oh my God.
ala langa fia i le li. Ia tātou ala langa i le papa o lo tātou o le tanga. Ia tātou ati o na luma marihi inga. Ia tātou ala langa ia te e pese. La tātou te talo. Let us pray. Lutumoni ale ala langa tangata i vi inga i lau fio. Ole ala langa mai maa. Poto lo nuu malau e kale sia e ala langa i o vi inga i le nei tai au. Fio mai anga pa iae i a papa te suina o mātou tangata tāpua i te tuatasi. Mātou te vatua i le taulanga e te tau mono mea malau fio. Come, Holy Spirit, and touch each and every one of us so we can offer you grace, blessings, honor, and praise. In your name we pray. Amen. Ala tātou o mata nei sami me pese te ina i tātou le special choir. Lo so ona oli nei lo loto i a Yesu. Hallelujah.
mātou whamaulalu mo le tō tātou tālo. Let us pray. Le tua sinsili e se, le tamā le alo ma le ngana pa ia. Le whai le langi ma le langi ma me uma o iai. E le fu se mea e le whaia la ofi. Ka mai a mātou sae nisi o me fōu mea nei. A wao mai lau tusi e le eise mea fōu I lalo le la. O mea o mafo e mawhaina whaia le tangata. O na watu ina mai e la ofi o le poto I ate ia. La ofi o na e whaali te tino I lo walo o Yesu Keriso a pongi sāle le lolangi. Ma so o lo tātou wā sa mo tusia talo mai le amatanga. O liu tino tangata la ofio I lo walo o Yesu Keriso. Na whanau I whawhine pe o na whana na umai a I mātou I o mātou tina. O na whitalenga mana apopo inga. Na tupu ai le neila ngona mauti noa I le tangata. E mawhai ona tō so o atu o ia I le tua na whaia o ia. O wa ai le tangata I lona o langa ma le mai loa le file mo o ia. Whana nau mai fo isi tupulanga ma mo watu tupulanga o momo atu. Wa mātou mauti noa ai whato a ngase lava le loto o tangata. Ina ua mau malawa fio malo mauli. Me whina wa mātou whau ai e kalesia ma o lotu. Iai fo ile nei o lotu. Kule tomo whailawa e fia pai le tu pao lo la ei. Na ia maua e mātou, le file mu, manuia mai ate oe. O na mātou ngā lulua e lava lea ma le whaitautau I lau ngā luenga. Ma ola I mātou I ni o langa e iaiso na taunu unga, e iaiso na winga, mai whawhia ina fo I mātou I mea lo tutupu. Le ngata I lea ao o ina tutupu mea whalawe lave le ma alofia, pe a whea o mātou ainga I le malanga le malima le oti. Mātou te le whanua no ai. Wa oe lava na e whitalai o le whatuatua mai I a te au. E ui lava I na oti. Ai ola bea. Leu mai fo I alo nuu malau e kalesia I le neiva yaso I lona amatanga. O mātou ba ai whale mawhau le lava yaso o mawae taru mai le mātou mawhtanga. O na mātou langona ai leo o loanga le lei I a mātou. Le mele a batu ai la mātou whaatu e, la mātou whaafutai. La mātou whaamanu ma la mātou whaamneitanga I a te oe le li e. Wa oina I li uilu talu mātou te taunu umai le nei tai au mātou o fie. Mātou mou whanei mawhtanga manai whanau o malanga ma mau mai South Carolina. Le vi inga I lau fio e le whaititia. Wa sa mātou vala I maila. A le nei o mātou fui fantasi. E le ngata fo iai mātou I le nei wharesa. A whape fo I lo no malau e kalesia, katoliko I le langi au lo lotu mai I le nei tapo inga. I o wala ese e pēne e sila fia. A le o le teimi nei o e lua. O ia mea uma mātou te mauti noa ai e te le tula fo ina I mātou. Le ta ape malasara lau o lo nuu malau e kalesia mai mātou uma I le lava yaso o mawai atu. Ta maa whaafutai. Whaafutai ona o le istala vale e whalangoina I o mātou talinga. Whaona popole pe whaatua tu vale nai I mātou. Wana o leo le oli ma le fifio o langa ina pea. Mapu mai fo I ngā ruenga le tōtele na whenga iai le lava yaso. Ngā ruenga I whalawhai ngā ruenga, ngā ruenga whaitele, ngā ruenga whaite tōtasi, ngā ruenga I tutono o lau e kalesia. Le o mātou mapu mai se o mātou sa ili lo whina ngalo. Ma avatu la mātou tāpo inga I a te oe. La mātou talo le li ina I au ngā sauninga whapenei. Whateite inai lo mātou whatutua.
Ma tau atuai o mātou mauli I lau fio. Ma mātou sa ili ia te oe ma lo fina ngalo. La mātou te talo ia o alawa e te tūlafo ina le whaasifo atu lo nuu ma lau e kalesia. Ia manino lo whaale mai ia I mātou. E le ngata iau tuspa ia o mātou talo talonga. Al whaali whapitoa mai fo I o lau fio I o mātou tangata au ngā vale tō a anga. Peona e whaali I o mātou tua ai la le whatutua na mualawa. Le wa sapi e nei I mātou I o mātou tupulanga. Le mātou tatalo ia maua I mātou lau whaali fo mai ia I mātou le neiva yaso. Ia wanga ruenga le awhenga iai mai mātou. A leila se upu I o mātou mutu whauta ua lone e sila fia ma mai o mātou mana tunatunga. E tasi lava lo mātou whanau le li ie. Na I o ngā tasi lo mātou loto ma le fina ngalo o lau fio. Na mātou tau ma whai fo I e whailau ngā ruenga, whaangai o mātou malosi, mo mātou loto. Sa ama fo I ai mātou le whatalitali atu I te oe ma le whasino ngā loa ngā mapa ia. Ma le mea o mātou I loa. E lei ule lei le nā awala. Le mele o mātou whasifo atuai I te oe, matu ina atu I lau fio, mātou whamoe moe ngā uma ma mātou loto teito tasi. Ta mā I o ngā tasi malo fina ngalo. E iai mātou le nei whatufunanga, e peo na iai lo walo o Iesu Kiriso ana mua lava. O le vaai atu I le lalulangi, ma sila fia lo lato le atu toa. O na tupu le ia te ia o le lofa ma le lofa muti vale. Whaangolongo fo I fesili ma meo lo atu ngalu o I tangata. O na whaongaina le e ia o le mewhainga ruenga o le whaamatalatala. Whakupula atini winga moni o lau fio pe na iai. O mātou tataro le li ie I whapeina o na mātou whaia o lau ngā ruenga. Ia mātou whatelitali le whaasino manino mai o lau ngā ngapa ia. Ia loto maulalo fo I mātou ma au ngō fie o mātou mauli. E ngā wai atu I lo fina ngalo. Ia o fo I nei ngata I ilo mātou sue e le ngata I tusi. Ia o tusi fo I mai isi. Whaputu ngā tusi o lo whaali ia I lau fio I etau sanga o mawai. Ina ia ato to ai lo fina ngalo e le na o I mātou o ta ua kerisiano. Ia whape fo I le lo langi ao tangata. Le mātou tatalo I iela whamanuianga I le mātou au whainga ruenga I nei. Lau te whono man mamalo lau whiwhilia. Ia iat la tau le mea lofo le tō whama mao ma le whautanga le loto. Ia mawhutaina e lo mauli o la tau nangona a la tau whaiunga. Ina ia tupu mai le nei e kalesia ma le nei au loto. Se la au mawhalae o whanga iai a nganga o le mātou atunuu I le nei atunuu o Amerika o mātou iai. Ia iei whalau whamanuianga e lau whainga ruenga a o ao o lātou whantua ma te akono. Lātou o lo tawasuina le puwai whalenganga o le ola. I sila musa ia I lātou na mua I whalumanga whalenganga le ali ie. Ina ia utu ai le manuia o lau fio mo le mātou atunuu. Mātou mantua te māmatina mātutua. O le maua le malosi e lava mai tāpua inga whaitele. Ia te ina I lātou I lo file mu ato toa. Tupulanga talavou o tamu matene. O mātou mori mawina I le tupulanga fau lea. O lo tau mate pēa lo lātou alu I luma pe soro muri I tua. O lo white na I fo I lātou e nganga ese. Ai meise lava I le nei atunu. O mātou tatalo le li ie ina ia whaavave matua ina lo lātou whatuatua. Ia tupu pēa lo lātou ngā lala mo le upumoni a lau fio. Na ia I lātou le nei mautinoa. O nā o lau fio lava I toa ai I le au pe au. O mātou mantua foi pepe la iti. Whamanuianga tangata o e whamanuie nai o mātou aina. Ia iai whamanuianga lau fio. Le ngatala ia I mātou le nei au lotu. A o
mātou sila fia mai loa le to tele o lau atunu. O lo mafuta mai le nei tapo inga. Ese mea o lo mātou iai sa vali whatutua. Ai tasi I mātou, tasi no mātou walunga. O mātou tatalo leli I so se mea o lo mawhatia ai sa Samoa. I le lalulangi au I le neitai au. I o atu iai le whamamianga lago fio. E ta wala atu le nei saunginga mo le tapo inga. So steni mātou whaitawina upu mai lago fionga. Mafo fau I lo upu. Te pena e lawa fio mātou loto. Whaongaina le vai o lawa wauna. Laungaina la upu I pei o le fatu e pa le lei o latou loto ma manatu. Ia tupu maola ma ia fua mai ni fua le lei le nei vai aso. Ia nala mātou tatalo le li ie. Me umalo atu ngalu ai I mātou. Te talo lilo te tasi ofo I o mātou te lua e le o mawhai na whaasoa atu iai. A wasila fie la wa fio mātou mana onga whapitoa. O mātou tu inatu I lumo la wa fio le nei teimi. Se e tali mai e tusa malo whatono. If we have but one request, it is this, Lord. That you allow this service to be a seed that falls into good ground so it bears fruit throughout the week. We ask that your Spirit continue to minister with our spirits so that way we are congruent, our wishes and our desires lined up with what you're up to in the world. We ask your blessings on each and every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Special choir. Se launa fitu I whamalingi mai o ina la tātou sene.
tupe I a te oe pe se I ai se me te matiba ai. Ala pumoni le li I ore nei taulanga o whaia ina ia whateita I eilo mātou anga le lei. O mātou tatalo le li I te lia mai le taulanga whatau waa alo nu umalau e kalesia. Ma I whaonga ina e whalau te le ina ilo fina ngalo le mene. We offer you our tithes and our offerings this morning, not just at the plate, but in different ways that you know. And it is our prayer that you receive it and you multiply it for your grace in this place. Amen. Whio ngale tua la tātou whaitawina. E whangali a luka o ni tā upu e se furu. Tātou whaitau whila whawhai. Whaupilu se furu lima. Our reading this morning is in your bulletins. Luke chapter 10. We'll be reading responsively in the language of your grandmother, verses 25 to 37. Fa'uta fo'i. Ua tula'i le tasi a o tula fono ma tofo I a te ia ua whapea mai. Le a oe, se ase mea o te whaia ina I o mauai le ola whapapau. Tali mai o ia. E te lo whātu I le li ilo o tua malu loto atoa. Malo nganga atoa, malo malosi atoa, malo manatu atoa. Te lo whātu fo I le lua te tua oi I a pei o oe lava I a te oe. Whapea tu me o ie a te ia, ua tonu lau tani, ia e whapea o na whai, e te o lai. A ua whawhia tonu o ia o whi mai I a Yesu. O ai fo I le tangata mā te tua oi. Takia ki Yesu, o whare atu, o le tangata nā rifo mai Jerusalem mai Eriko, o maua o ia e tangata whamea, o lato tosi na onofu, o whasi a te ia, o lato o tuua ia, o tāni otu. Was o nā rifo le tasi o staulanga I le ala, o ilo atu I a te ia. No I ane le o ia I le tasi tu ala. Whapea o I le sariri, o I le mea, o anwani, matamatai, o na ui ane fo I le o ia I le tasi tu ala. O le tasi sa Maria ua alula na malanga, ua o atu I le mea o iai o ia, ua I loa o ia, o na muti vale lea o lona alofa. Wa atu, Manoi o manua, o li fo ia I te wau mani waina. O whātiti a te e ana lawa manu, ma taitai a te e le whare tari ai mano, ma tausi a te ia. O le tae au ua ia toe ai te nari e lua, ma watu I le pule le whalitali malo. O whaiatu I a te ia, ina e tausi I a te ia. Ai se mea te toe whatawai, o te tau I atu I a te oe pe a o toe sau. Pene a whāte oe, o aiso lato nei o tōtonu o whai matarata latu tua oe mai e na maua tamata whaomea. O whaupe tōs ko fitu. O whai mai ia, o le nā o whāti a te ia, o na whapea atua I leo Jesu I a te ia, I nā anuia, mai e whapea o na whai. Ia tauni I alofa le tua, o te niuma tātou te whaitau ai upu mai ana whionga pa ia. Ia utu ai lona manuia ma lona file mū.
ia tātou lo e tau mawhanongo ia i ni tae au. Tuma watu pe ia te ia luna lava vi inga. Nei se ia o vau whaurau. E whaftai atu tātou e kalesia o na o ngā ruenga lava yaso. Whenga ia i tātou. Sa malanga fo inisi o le tātou tō tino i nei a leo ua. Tātou mo nei whia whia. E whani hawa noa e ia musui o le tina ama mātou ainga mo te tua ia mātou whaftai. E tu sai fo uro tō si whengainga ma le tātou pale whengai e pēne ia i le masina ma le masina. E ngata i tupepe o na a o ina le komiti ia le tele lavo leanga le lei. Tau mawhama me ai e watu pēlo mātou whale le tegi me le te. E longa nai lava leanga ana whaftai. Ma te talo i te tala e le tua pupuni o le langi. Tō ifola na manuia i matua i tele lava. Ine Iesu o malie i ai tātou uma leanga le lei ma le lofa. I launga le suafa le tua te maa, le tua le alo, ma le tua le ngana pa ia. A tātou tilo i tā lama whata oto le liki le whanainga fōu. O na tātou i loa ai leo le filo le tasi o lo sui ina ai le tele o antala. E autu uma me uma i tangata ese. E leo le tangata i Saraelu. O le tangata Samaria. E leo le tangata i Saraelu o le atali o apera amo mai a Sarai. O le tangata i Saraelu o le atali o apera amo i a Akara. E eile winga leo o tala. E leo tangata na tupunga mai a Iosefa le atali o Iakopo i ara sela lana pele. O tangata na tupunga mai a Yuta le atali o Iakopo i a Lea. Le uso rasela le sipilo na mata. Pero tuspa ia olo tumui tala whapea. E pe e whao ngā ina e le tua tangata ese au mai ese au onga mo lona nu whitwhilia marana whanau. Le ngalo ia tātou le tala i le pela tosfulu na whamalolo ina, whamamaina i le li. Tō tasi ala tangata na tō fo i e whaftai i le li. Le tangata Israelu, tangata Samaria. Tātou te mantuaina foi le tala i le whiwhine i le mai eli, e le se whiwhine i Uteia, whiwhine Samaria. Pe whapea lama le winga o tala ia, e le maua maisa o onga i tutonu e maua mai whafo. E le o tangata tātou te masani e a tangata ese. Pe o le winga le nao, o le a tātou whaongaina lale ti o ata le nā tātou te tilo e le soifua ma le ola o tātou i lewa yaso ma lewa yaso. I le mawhai o na whatupungaina i tātou pe a whapeaina o na tātou whaia. Pe ofo i lava la i le tala le na tātou whaita wina. O le tala e i loa uma e tangata. Ia nā alo ta oto ai le whaongaina e le li o le tangata ese. Tangata Samaria. Leanga le lea tangata Samaria. I ne mawhaia na whamama le mele, maua i le tangata, le ola e whamabala. Le lofa i le tua, a lofa i lo tua o i whapeo e lava ia te ore. So Nacy, if you're paying attention to some of these recurring themes in the New Testament, you will see this theme very clearly. That Jesus lifts up the stranger, the Samaritan, the other, the folks that don't belong. And in our context here in LA, the immigrant, to highlight certain salient points in his teaching. We all remember the story of the woman at the well.
in Sugar. She was an outsider, a Samaritan, a female with a not so optimal past. Jesus meets her where she's at. No judgment, and offer her living water. Living water is a metaphor for spiritual fulfillment, quenching her thirst for life and life eternal. If we apply it to our 21st century United States of America world, where we're often chasing temporary fixes, scrolling social media, chasing career highs, or filling voids with stuff that doesn't last. Living water is giving us meaning in the world. I have a good friend, I've known him for years, that's going through a housing issue. And he has always lived by himself, very self-sufficient. He's got a job. His grandmother left him with a house that generates decent income. And so he works these odd jobs, temporary teacher, just to try to sustain himself. But as he approaches 7 years old, he realizes that he has been all about himself for his entire adult life. So now he's looking for a meaningful life, not just an efficient one where he can check all the boxes, but a life that's bigger than who he is. O le tala wale na tātou whaitauina. Whaongaina e le li i tangata ese. E tali e le whisiri e le a o pe so soani lea. Whamela te sini i sea le mea o te whaia ina ia o maua ai le ola e whakipa. Ia. A tātou double click ai, te lea mea mwhaim tātou double click ai le whisiri nā, mwhaiona tātou double click i le whaia, le veape. O se ngā ruenga, o le ase mea o te whaia, o se whatufunganga. Whaiona tātou double click i le maua, ina ia o maua, maua o le veape. O se mea e leo i a te oe, a te o maua. O se mea nau nau i eilo loto. Se taavale, o se tupe, ngā luenga, o se metotino. O se iloa, o se langona, o se malosi. E pewhai tātou double click i le ola e whakavavau. Tua oi lea o le malosi o tangata, ma le malosi o le tua. Tolo tolo o le ola, ma le ola e whakavavau. In fact, tātou double click i mea nā. Mai le whesilia le awa o whsosoani, lea li ie o le ale mea o te whaia, ina ia o maua ai le ola e whamapau. Ia, o le tali na o tātou i loa, o mai le ie, mai ale tūla whono. Wha mai a ia upo o tātou tua ai la le whantutua. Wha mai la ia o le awa o. Mai le upo mose i alo whaatu le li ilo atua. O loto atoa, ma lo malosi atoa. Ma natu atoa. I alo whaatu fo i le luta tua au i pei o e lava i ate oi. E pei e iei le ki e ta tala ai le ola whamabau i tula whono. Pe o le tali mua mua le nā. What should I do to receive eternal life? So there's a action part, there's the receiving part, and then there's eternal life. And you can double click on any one of those ideas and go deep on that. But the answer to the question is the laws. And not just the laws that are passed on orally through traditions,
but the written law. Something happens when you take the time to write it down and preserve it in time for the next generation. E mawhai sui au tala. Sui tala e whai I Amerika, sui tala e whai Australia, e a tusi lo I lalo. A tongi tongi e role papa maa. A tu role vai tusi I lungo le pepa. Io na ye lole olo na winga lea malo. Io na tali leo le oa o le li. Fe mai le tu la fondo I e lofa I le tua ma lo loto atoa. Lo nganga atoa ma lo malosi atoa. Lo manatu atoa. I e lofa fo I le luta tua o I e pei o e lava I ate oe. So be o le ki lea o le fesilia le awa o tu la fondo. O le ase mea o te whaia ina ia o maua ai le ola e whakabau. Ia lai tutono tu la fondo. Ia lofa I le tua, a lofa I lo tua oi. I peone e lofa I ate oi. Ia te lea me whena double click ai. Whena double click I le tua, le alewinga o le tua. Le tua le iso na nganga e whawhiona e lofa I le tua e le iso na tino na o le nganga. O le ale tua e tino I matangi. O le afo I le tua e whaawau, whaababau, lona winga. Pe whan double click I le lofa, le meta o le lofa. Whawhiona e lofa. Pe double click fo I le non le atoa, le veape fsosani le na o le atoa. Lo wanganga atoa, lo malosi atoa, lo manatu atoa. Pe whan double click I le atoa. Ai ese double click le hao tu la fono for me double click I le upu tua oi. For mai lana fesili whawhiame tonu I le li. O ai lo tua oi. Ia e al fesili al tangata e whimala lama moi. Al fesili al tangata lea wao na le tua lava e sila fialo na loto. A wa mea le double click o le awa o tu la fono I le tua oi. Wa mawai sei natio I tatou le newa yaso. A tonu ana double click fo I isi mea nai pe na iai le tua I le lofa. Anganga atoa, atone mo fo nisi a onga o double click la mai le upu tua oi. Ia lela o tosi e ni nati mo I tatou. Fo mai lana fisilio, o ai o tua oi. Ia, o tele lo ia, o tau ia te itai. O lau te itai e tate lo le lei al tangata e fisili a lei a te ia le tali. O fisili whengatana, wa fisili la na o le tua lava e mawhai na tali. E pei whanau fisili le na tofo ai ia whareseio I le li. Tanga e na ave le tau langa ia kai sara pele ai. Fisili whaela ia o lai tau mawhai e lama lama. Ia na o le tua lava e sila fia le manatu o le nei a o so soani. A te lea me mawhai ona fisili e double click ai. O double click lava e me lea. O lea. Whero tua oi. O ai le tangata lea e le tau ona o wanga le lei ia e pei ona o wanga le lei ia tea. Ia whamatala lola ia le li le tala I Samaria na le lei. Na amata ia Februari o le tausanga le nei ona whaile whinaunga le Andy's Place ma le landlady I longo Chestnut ma le iwa. Wa o maile I meli ana tangata whaingaruenga. Ma o le asi I lunga le rent I le 5%, 52% sili ai nei lo le rent na tongi matou ia Ianuali. Na whemaila ia amata ia mati le si I fou lea. Ia, ana no whala ia ma te talo fo ima mafo fau ia. Ia, ona tupolera manatu o te tauna whaise tala. Whaise tala I le mea lea si e,
O le Andy's Place, e pei o se la au na whawhau o le second Samoan, e malu ai nei tangata ia. Tangata ia le o mawhatia, le rent, o le whale, apartment. Tangata ia le o le leia lato credit, a wai whisini mai, po le ale whai ko score. Tangata ia le lua pe tonu times o lato rented tongi. Ia e moana i lae ola, wa ia tua lae. Patawala to sikaleti ma me masani ai. So le Andy's Place la bese i se fatu kunganga i pe e malu ene tangata ia. Ele se first and last month to move in. E toso mai ai Andrew ia le tangata mai le homeless shelter sa wao so le sofa. Ele se credit check was in there fai. So fa mi umila utala ona o tangata ia I mo tato o tato tua o ia. A tato leanga le leila I tua o ia. I offered him this a big bad wolf landlady. Si le renti lunga 5 tala. E te tawa ang faisa tato tala. Ia o le yaso o mwai na sero laila mato twain. O ke topa mo le move out ai le Andy's Place. Ia mai le to his rented to me. Ia o faile fia. Langona fu e tangata le pa'i o le tua I o lato anganga te tutasi. Ia o le talo ia papa aveloa le na manatu wanga le mai le tua I le tangata. E te tau fu I le tangata o nanga le isi. So the whole idea that God, Christ, Jesus uses strangers to share with us these insights is quite an interesting lens. So if you take that lens and you walk out the door today after service and you look for the stranger amongst us and see how you can apply some of Jesus' teaching, it's a nice life. It's a meaningful life. It may not be the most efficient use of resources, but it's a good life. So the charge for all of us this week is to act likewise. We have this issue with our ICE and immigrant community, and it's a big issue for us here in Southern California. And I know some of our church-going people are divided. Where should we sign? I mean, they broke the law, yes. Yes, there's no question about that. But where do we become kind to people that are our neighbors? You see, the answer to eternal life, love God, love neighbor as you love self. And when he double-click on neighbor, the answer to who your neighbor is, it's not the guy that lives next door. No, it's the person that's on the road dying. That really is your neighbor. It's not the guy that lives across the street that's trying to compete with a bigger car with you. He wants to get a bigger car than your car. That's not your neighbor. Your neighbor is the one that's suffering on the road. And if you double-click on the story, this guy was traveling from Jerusalem to Jericho. So the reason why people go to Jerusalem is they go to the worship, right? So after church, this guy was heading to Jericho, and he was accosted by gangsters. He was beat up, left to die on the road. And then Jesus said, this priest guy came through and he saw what was happening on the road and he took another path away. So did the Levites, Levi. They didn't want to dirty themselves. They didn't want to get themselves into trouble. They didn't want to risk. Maybe the robbers are still hanging around, waiting for their next victim.
from Jerusalem to Jericho, perhaps. But then this Samaritan, stranger, immigrant, other, came by, and Jesus said, "Wa muti muti vale lo na lofa." So that's what you need to cultivate. Maybe you don't have control of the robbers and the systems and the laws and the immigrants, but you have to cultivate this thing that the Samaritan had. A loving heart, a passionate heart. Muti muti vale lo na lofa. Tatawana amata ina. You start there, and then from there you embody this notion of risking your physical life, taking the person, putting him on your animal, taking them down to the nearest hotel, and then offer to pay for his care. You know, that's what we have to do. Ia ua si inela le rent ma ua haya le lo ia. Le vaenga le ia na mato fufu ala ia ma tangata e tulafono. Amba o fatu ia tina. E se le malia o le nganga o le lo ia lea. Le victina ia Andy's place. E langa fo ia lua fale. O le fale lai tua ma le fale lai luma. O fina ngalo lola le landlady tutuli mato e ala i le siki i lungo le rent 5% i le masina e so o ai. Ia, ina wo mato whai atu le ai. Ia na mata rola ia o le process nata o le unlawful detainer. E sua e le landlady ia tangata o lo maututongi whale. Ia, ina ia me ese mato. So, e tele ana i mea whapea o te manatu o lo i ia o dou, o lo nopia ia i tātou. Pawale whautuanga whawhawhi au cultivate mo mua le muti vale o lo lofa. Me le sa maua le sa maria nga le lei. Ina ua i loa e ia le tangata wanga le anga ina i le uala. Me una muti vale lo leo na lofa. A mata ia i tātou na lo lofa o le tasi leisi. A tātou walo lofa i tātou ia i tātou lava. O na whaingo fia leo i tātou walo lofa i le tua. Ia ma maua i tātou le mele na nau ia i le oa o sosoani. O le fia maua e ia le ola e whakawala. Si a double click o i le mea o nau ia i le oa o sosoani. Mera le ola e whakawala. E tau maua le mele na lewa i neila uo lea wāro o wale ola. Ua tele tau sanga ua lata e fitu sifu ua ai tua. So e nā o ia ala e ala. Ola i le ola wha Amerika lea wha mai e mawhaia na o whaia me uma. E maro lea tātou John Wayne. Ia me fo iana, so i fua maola mai ai, me o tātou i loa. Leina whaia le tua le tangata ina ia, iailo na fisosoani. Fa mai ale tua e le te tau na nofo to tasi le tangata. Le amatanga. Nei whaia lo le fisosoani. Ia ko te lea fisosoani, in whena maua e le tau tuli fo i se ia. Ulungali. O tele ia teknolosi nei vai tene, maua i ale fisosoani. Ia, o le tātou launga na. No fisili le au fisosoani le li ie whapewheona o maua le ola e whakawau. E whapewheona o maua le ola lea e le sai tia, le ola e sa loto, le ola e ola pea lava pea. Ola lea na whetalai e le li. O le whatutua mai e a te au e ui lava i noti. Ai ola pea, whapewheona o maua le ola luna. Whamai le tali ia e alofa i le tua, ia e lofa i lotua oi. Ia peo e lava ia te oi. Ia no to e tosi lola ia oi tua oi. O le tali o tangata uma lava lo whina mia sosoani. Ne lea lo no ua i le nei tae ao le kalesia i Jesu Kiriso.
A tātou atu le langi le newa yasu e tātou whakeina o na whai. Whalongo fo le amalanga nisi o tātou le newa yasu. E tātou sa ili po wheu e tangata lo whimna mia le fisosoani. Tangata wanga le anga ina e le system. O tātou ai e i o le immigrant, le ua tele nei whiwai ai se ave tangata e whapupui. Ia, wa ai po e se mea mwhern tātou fisosoani e. Ia, le ngata fo ina, ia, mea le ua iaia i rungo le internet post. A maua sina mutu muti vale o le lofa i o tō post, i o tō share, ia o nā ngāla i o tātou tenga. Ia tātou whai ule nei sauninga le bese te ina i tātou le special choir. Lua sa lau fast school lima, Yesu e le li i anga le lei. Mama,
O te atu whaftai tātou o whipese. Sa ko imale Samoan. I'm happy to see you this morning, Nancy. Something happens when pastor have been at a place so long where people that he baptized when they were young people start coming back as adults. So it's quite interesting. It's very humbling. And I'm glad that you're still part of the faith community. Yeah. My fellow to see if I tato people ya puso e soipa. If we stay behind no way, found my night and found my boy low. Silly seleni if so swani by the calicia. Yeah, tato mafuta for in the war my masani. Yeah, in be a lava ya tato magwen on me. But yaso, I think I am is for lato la femme langa. So smell to Joe, yeah, you do want me relate. Si sila le tua, o ilotu, ave tupe. Futuanga nasho encho sole for one liu. Tumna tu talfe naifu no tato in the yaso. Yaso la le, masani on the tafsi the fight to put my tower, Joe, lasso, Joe, Massimo Lai. So, Manato la tato, Mafo forward, tato culture, Yaso there. Tato mau fau ko le ale tato me ave le ale me ale ona fa pe tato ele to tele tangata mama le ngana le pe yeto me ale tato fa na mai ai so ele ale manatu ko me avo fa le tu ngana tu ame fenua tato fa ya faltangata o tato ainga o siosi me nai loa ia Samoa no langa o apla afel tele o tupe falute o tikeli ale so ai ia mama sangia ia o ton fenga pe foi earlier la wole o nik alo wa tau le langa vai mai tu ia na o ia na apa la ia na ia no wo ia pangale o le nisi o tato waia Samoa o tato wainga e tato whaia ele manatu o tato tofira nga mai le tua tam whai fo ile nei malai o tafsi le whai wha maa popo ai ia ele o whapea ia ele tau ia unu tu ua so ia solo le tapu le rofa le lia o lia ia tato mafo whau le tato culture e whanea le na matai to tele o tato abe e whatutuanga sa whawhai suafa o ainga o no tou tofile nei ia ia neva yaso au whawina tato sauninga le talo. Let us pray. We've come to the end of our worship. We've read scriptures and meditated on your word. Now it's time to go out into the world. We have but one request, Lord, that we have this boldness, this courage that transcends our mediocre life as we go out in the world and embody your teachings. We ask that you keep us and bind us until we meet again. La matu tu ua le li ie. E tu mamai o matu lunga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso lo matu li faola. Le lofa muti muti vale o le tua te maa. Le me mafutanga le motusia ma le tua le nganga pa ia. Nei se ia o il whapavau laua. Amen.